Nilip constituency ke parlo koilamati ahithia dunglong pini SDC asong mahang ke thek ardipan pacheton dunsi SDC asong sai hemsitame ingpupon bangso mailong SDC nilip constituency mai phu maison tisopensi chipahem phupon mai ke phalam theke SDC nilip constituency achun bang pulson phangcho pensi chipahem phupon aluhi sarpa man pen SDC central committee pen kangtharbe singnot krola pen sunil tokbiatum chitongdon Pini mailong jesemet non kebang ji karbiang tunmas council bang phukili galong SDC arachari asong pen chipahai ponvek ji phan chisik ponlo lapen chingwai pon Pini mailong SDC central committee kangther bepen ki jongpon ke non di fumalom ke pamat pon lapen non la chokela pen silini jan an towar ke salam do an sitami aprong SDC dum ke kem ke chipadu ka pot sai delo non ke dobam a sarkar ke menthu ejanda wan thek thei pusi alang lipen jongpon perangke tumpen abarim EM Singnot Krophan Regional Atum Kachingrum Aputa Karju ke non amat sitame jong CAPHLC Atum Pena Chingrum ji Pulote Dengji Puta Ningji Pon SDC Arachari Asang Pan Ning ke The Tum An Chetong Donsi Mailong RDP Dun Chokyola Pen Philip Tiso TK News Central government dan perusahaan yang luatan kasih halakin itu taralan setar ekdom non apelan sosial anu fikirkan tahu opini tahu amu tahu buki kamera coke itu kasih saran tinahi halake lapan sekian lapan satu wata dan hiapa itu kena lapan bercetok 1,000 crore atau sekian jere hal yang tidak $500 crore atau sekian jere dunia menghambang cengwak suami mintu dan cengwak jatan menteri contoh central government state government penjualan teknik pilar bagaimana tuh yang itu cepat kita akan kasih core kecopangu 1,000 crore 2,000 crore sesuai lah teman anutin lah siapa bang hem na aku cepat tuh kira-kira lah Amerika menteri jangan nak buku ni akhirnya ke di council ke angke lalu nanti itu cahaya kita nanti ke kan herbelo siam tidak kita elo lagi nang siam lapot lapa nang copet cok cilo tu bangke ni itu ni asisi hutiwan ala pawar masih disput pun tu laban par kan ni dak siam tu tahu tetap la jonathan la ni pelanga posa kena posa Wapen poros ikilang karbiang ke tangka ke lang kron tambe karbiang di sikon sila lang tangka ke lang karbiang council lang apil alam tetap ke kron tambe atangkan be isi bang ke lang ni pelang pe khayana tangka isi bang ke non santi alam bola pe poros tangka ini loh isi bangke nah mana ini komerso lah tax get tahu ayat tahu punya tahu lah so lepas so tangka tangka hala bicara tak ayat tahu hempek lam yang sekecil tahu betul betul lagi mau api ke hempek pinang kok ji pula sobang ada so record dokok di pejensi hala so anu dapat so hempek lam ni hilang terlalu SDC kaskom kiasi entah Prime Minister ka bilang orang ke hempela memang dan pilih nangi besi nilit tungke nilit ke gari ke bek tu si nilita Prime Minister macam tu yang pandun lo dulu pi bangke ha bukulian ke le bangke Chief Minister pan CM pan ajulah kosong nilit tungke Prime Minister ke bangke memang dan pilih nangi pot kosong apa nusan nak lima polo api CM ang polo oh cipta orang le hempela ke ni orang le tahu pemasi nilit tungke bukulian pe bangru Lasi pilih teglong dak lo BJP atong tame hempe galam ke rapang chongpu lasi nang tuang lo nili puji bang galahnu pilih Kongres tung tani kan trokep cari lo nan BJP tani kan kep cari lo karbiang long pan ko pilih am chore amu tek chujeng tek karbiang long pan pilih cakong lawan dolo ma nang tu manin arju dolong ma avela Samsung Singh ti council awan pidet pen ke SDC movement pen 30 department ke wana jakong si do chorlang Lasinul cubom lang, lasinul tu akai ceparing bom lang. Itu ajutang jubat paring bom lang. Sarkar kecari non BJP Kongres tung ketek lama bang kekewan kali. Kita tang aja kong anta ke pacirui. Non ke
sakuri leklam ni ajar leklam ni stame ha di Guwahati chief minister han cha dinang kok lo pion sakuri ki piya kaunta nan council ab delo lapan ni people si silang dinang kok kedorat kala lo ACC pen ni opposition ke doan stame pinalan rada pam ni kumbon usuli ram thekta hai sta pinana ka akamang ni chiradu lo eja kong chelongi ka chesong men pen ini tu mungkin riti lo sering kau trucks tapi ya sebenarnya kita pun jepa astak ni lips tapi itu benar ni lipan na jalan nal helama candidate ke lasi ahok ko dikar ni lip belongs tapi ni li ha men tu benar benar acap si claim bo SDC kisum teknik out tapi ni li acap tip lapen dak ni li belong aja tak kisum tapi ni li acap lakan ada at pos ni lipin ni tapi bangkes itu SDC hai poni pan bangkes ini le masam me pasi cerai pun lo lapen dak ni li belong makin untuk SDC hai tang te ala jai kathar kan ye SDC ke judlo ku thak pilop na lipui ge jai katra pani tu pen thang ke SDC mane sel hai guru basana guru thak rai ke election patu ke hai ne lo na chingrum nangi ku alam ben sini tu jai katra ba ching wa ko social media dang klang ta election le ropol ke proku de deti non election le ropol bangalang ta pulo lage ke SDC ben chingrum re la tum ke MGO ta ho la tum ke jut alo ta ho lasi alang kopi patu ke neji dam ni lasi ni tung mathana ko loba tu lam rong hang mata ni do je jai katra bang ki pudo na tung chingrum ri tangka mahana pador ko election thul lamun chingrum ri paslo ke thelo ting pute chingrum putang ti tung se hai thor ji ton ta asi pahai long de pan si ko mane ko mana agent dolo da na pa chingrum long de pan hala masi ke ta jai katra ba ki se ka ji kan tung la lo nale tung jong si la bang so electoral ro jong si chok chi pu pena hai ko kes ki pita tum chela apena la mas electoral ro pata phane ka chi song rada phana tum ki japon ante la bang so ka chi song tum che ko non ba election nang le ro ko la bang so electoral ro exist ti ko mon sili bang electoral ro sinon ke election bo tela so ba ro ba election ki tu ji bang so right do lang man nale tung nong si non tung la bang so electoral ro bang so election no look tani tung ke hok meno khelo de pasi ono betung thorta lasi labang ke thana ina no betung same SDC ke chari usi sakuri doctor engineer bencheng lapen 30 department ka benglong council itu ke pawati SDC ke wa Biniame bangela lo 1986 17 Mei SDC mahang pathek lo Swarni ke talon alogot pinini tumdak party office ka Soksa si Mei dulu, tapi ahok dari bangke election campaign dan itu ke pancing lo. SDC asal penang amat tu bangke isi family asal situ dalam kerja masih mana tu mana nang dihin pen mana SDC asal nak ahok kerja asal binong punang li isi basis Wala hello SDC bangke rada pan kecari pun asal binong hak kecing penang tum apa ni lipat sini ko kecing sisi tame SDC mahang ket pen ke tum kar biara da tum pan hem peke long li pasti tame kang thur atau wa hoja kota kami apa ni pu biara da tum jerok atau warni tum japon tapi nasi song bang bom pen ni tum MOU ke sanong lo MOU power ka jak se sakuri bakuri katu babe pilong lo sitami non cetek long lo tum sakuri tum ni dikala inherent subject itu LP school aticha lantali to appointment pilong de del kapre department bangke bado lase ali tum rada long bondi la hai pen rada tum sini ni tum sakuri ki pitang nili hut pilok ta kon bang ko kem ala tum sini ni tum tang ka koisa ni to sigi athe tum ke jonam thek theta harani ni ki long la sona tum se ki jutsi penang ana tum ka regional party cingrum angri bon tami non bang ke cingrum dia so bang kun katipun mason duma cingrum dia kan bang ke tum bare la APSC tu bare cingwai lo ni to presiden hema masih ni tum cingwai lo setame ala tum ke cingrum dia paning hangge namni akini de dope la silas ke ala tum pulo tum ke thur akini de do apa cingrum lo kapre ka song ben da silang lo bute si citang te de SDC welcome welcome tum ke
pini langpher Aam Admi Party aro atumpen ma joining amai Uttar Phonglokpet along kepadupon. Bangso ma joining amai along AAP langpher constituency amai phu Jiten Rongpi pensi kaprek pen kewang asong atumaphan dengpon. Bangso ma joining amai along Jiten Rongpi pen kaningje pon ke BJP a sarkar ke thangnata Karbi Anglong aphan development kewanawe ki junalang kachithorame mesen atowar lapen kacharli avarsai ke mesenta pithek the. Lasinili AAP amaipu Delhi along ke Japon a sarkar along ason kacharli avarsai mesen lang me ake joy kipi ason batai isi Karbi Anglong along nilitum AAP aphan nang pachari long tha guarantee pensi pulo nilitum mesen Karbi Anglong pinchong ponji pusi AAP langpher constituency amaipu Jiten Rongpi pen ningje pon. News report TK News. Non May 8 tarik council election nilitum Aam Admi hin pen 11 nong langpher along Chepati Dunji lapen nilitum ningka chithedo non ke bangji election 8 tarik lapen 12 akhi kubi polo pote non ke dam tanga sarkaran ke litum thenglong ponglo rat akisung chini ne thanga marador kisto pen chenglok angton akisung saise lama sinon mangke la so sarkar non ke do bom BJP sarkar lafan ke rat tum mangke aning ar lopen khindi phakhang yang lat thak choteli dasi Aam Admi nong si ongdung atum non mangke jugdan nangkuri dumon wang bom aliwang ta joining pinile thota joining aswa se kai ta joining bom na sikya hai ang theke non dak lang yang Yang tenang tum Aam Admi Party yang tenang tum loin ko ratrap constituency man tum longpan se pati rui jo nilitum Aam Admi Party pen long in koirat trok a constituency long ta nilitum Chepati Dunji phasi non ma thabom la penon nilitum form kene lo jokun bom lo la ka Chepati Dunji aphan la si tarik in koira ke thoman abang ke nalitum total result bang long lap yang loin ko ratrap constituency nilitum long kora trok ang bong pen long kora trok haidaji punitum ning ma thadam de bon thoi phisi tame nilitum long krep prian ma ke nilitum haiji pusi ekdom 100% guarantee nili hin pen pido langfer pen malah candidate kenal langfer pen wangke nilitum non 18 tarik si clear dakpo non bangke nalitum hang thanak thelang ta 18 tarik ani bangke confirm nalitum opan social media tumpan nalitum haga doken nilitum lam klarang pipo barang kajni ko pini kon bang kon jon se joining do dapen ko PPA party pen sege bang pini ladak 11 nong langfer changarong meeting along pini APSLC lapen SDC atum lapen BJP Congress atum kom se kom pini ladak bang inkora phone munit an joining dolo Aam Admi Party alo Singhasan constituency ke Palu Bisobai SDC Asai Henlong SDC Ningkan Hongke Percakapan Ketekani Ketalondon ada Porpai Kep Aponten SDC Alama Inti Konsi Hai Joini Apon Kedamdang Alok Dipunkan Cikmo Konsi Mai Panceng Kondo Labang So Mai Long SDC Singhasan Aro Amaipu Beliram Inti Konsi Mai Jehon Kondo Lapen Aluhi Pacini Lake Chunbang Budesor ke Apensi Pacini Ponlo Lapen Aluhi Aman Pen SDC Difu District Komiti Chunbang Rakesh Teron lapen KSA Disobai Aro lapen Difu District Committee atum Chetong Dunsi Hemprek Alam The Chethan Pon lapen non kewang ji Karbi Anglong Autonomous Council MSC election long Congress asong pen SDC asong isiwet ke do wet pen BJP aphan parem ji aphan tame chisik pon pusi nang thandun news report TK News pen Congress atum 2001 pen 2015 an ke Congress atum si sarkar bang cari dia lake hemprek kang he asong hemprek aning kang he asong hemprek kang he a party tumang omuna ka jokna se nikan krep hoke Congress in sarkar nam cari non puthor bang thulilo 2017 anikan pen abangta Karbi Anglong long hemprek aphan ke pachobai nai India plang long pachobai nai asong lake BJP a party hanlo ason ke panel pojok ili tumpini anta ningkan ko ra hini ka bangke hembrek hang asong to bangke japong ke boba sonsi ko 1986 87 ahut Karbi Anglong NC la raratum 80% ke SDC afan support lo 20% bangke kaskom pulo kaskom atum hano congress hano lasi 20% bangke SDC afan support pe seta 80% arat ke support aposi Karbi Anglong NC ta SDC atum si dokhol lo chari lo seta no na bataye bangke hemprek aning kahang lapen hemprek aning kang he atum si kyong munako kadom pini SDC
Singhasan Constituency Committee beta bad anniversary nilitum padu pono lasi piling ana bang ke indeng kong febrat sok anang deng le lo lasi nilitum tetap adap 10 bayi lom sin tum play hosting lo dak nilitum Constituency ame pu baliram ki ni play hosting lo lapen play hosting dia nilitum ka cikimu labang swasta deng nilitum en pon lo Singhasan Constituency lo gitu aprang ben ke claim tum abarim ke claim tum karlita tum hanul tum pini cikimu pon lo lasopen fisin tum mei padu poron tum citongan sita samjin pen mei du pon lo lasi mei padu pon lo lapen nilitum cisik tu labang so mei lo pen tum cipan tum pon lo ya si pen kongres lo si celanji pulute celang lo labang da parti lang kroy duna aku jong si si pen kongres celang khet khelo pute si jungjung pen stami nilitum mangke election stami cipate dun pon po Mane si kira so si mathalo ASDC lake hempreg autonomous state aphan isu mate hempreg long letik sang se pusi simi ta ketang election ha hitik sang se pule election ha hitik sang se pule simi ketang kali lasi election ke ha hu depo kereno depo sita ahok pet ni tuma asemi ketang mangke autonomous state long letik sang se pusi simi ketang posi election huta cukidam tang le rendet pusami kuthot nonton itu cipati di masih siglo lapen election resi kaci song asa yang deng no masih itu ladak kami cisong dun vekpo langsung oh ASDC pen kongres tum alliance donang central umdi tu kaci mai alam nili tum cini nateng protante lake akapre kali lo BJP phan parem vek naji BJP phan parem ji protante karbiang long BJP pen badet a parti anta unan ke cilang nak lalu putih BJP remuji tu makasi kasi kongres panta alas kacilang pon ji bang ining ke hang pon Narendra Modi Prime Minister ta apne sihut bang lo tata karbiang long pan hemprek na PG alam the jai te kang ke alang tu malam cakateng pulutante aprang 2014 anengkan ke bang Ratna Singh bang teng pulutante BJP government bang lo polote karbiang long phanta empregal nama thapo pusini jite kang lo stame non latum nengkan ke pleng rang lo arani sige mudi masih bang klud lo stame karbiang long phan uton masih dalam ke ithe jane jigang ke anparta tuliram rong hangta emprega puthat la mudia theno ithe jane jidunde laso posi mudi sarkar mate BJP sarkar ke parem vek nang ji asila parem nang ji pulutante kongres pen da celang nangkok po usi matha nangkok lo itum ke lada ke kedam tangat area la teng pute nilitum kehino u kali nilitum thak adung rai nilitum dudun lo sita kirem kehino la pugalila nilitum rem dundet po office tami ti non ko matha thulo jongsi kongres pen la celang thek pulutante ASDC pen nilitum jungjung ke nilitum guji Ate labang ke nili tumang ke ASDC pen jungjung donang ko jige lalo ASDC ke autonomous state long le tik ke sang se posi semigideng election ha hitik sang se puli semigideng gali autonomous state long le tik hemprek long le tik sang se posi semigideng posi nili tum ke election ke kedam ta hole rem postami non hudda puthot nili tum ke cedan ji fansi sik bom